Musta ka din itandiyag ko, siya ka di pa imalalagip mo. Nasyak man bilang pikas mo damagen sikat ina ar-ara paapen. Itten na tiiliw ken panas, naginat te oras maglabas. Kaput karayo ati may papas, alawen agan anus kawiyag ko, idayal mo dayta telepono. Rantayan ta bisig ka kinsugno, tasiksikalan inay ayak ko. Uray adayo ka dito'y arpa, kasla si Tigka latta kanya. Nuday takinik mo nung mangiga umanayen, biyag ko liwliwan. Distance ngayan, itten na tiiliw ken panas, naginat te oras na aglabas. Kaput karayo adi may papas, alawen agan anus kawiyag ko, idayal mo dayta telepono. Rantayan ka bisig ka kinsugno, tasiksikalan inay ayak ko. Nagrigaten long distance ngayan, itten na tiiliw ken panas, naginat ti oras nga aglabas. Kaput karayo adi may papas, alawen agan anus kawiyag ko, idayal mo dayta telepono. Rantayan ta bisig ka kinsugno, tasiksikalan inay ayak ko, tasiksikalan